Okay. So when is that here? So for Nankasa nani afira. Nani. Enti no ne ma be se de chance o mo de chinya mo nyina so ye sabio enifrafo. Enifrafo. Enti sankrofo ni no mo ni nkwaje ana. Ebe mo ni nkwaje. Ye nhye no so. Ye nhye mo ni nkwaje. So church no Yesu Christo. Bible say the body of Christ. So na tools ye the gathering of believers. People Enye church. I know say ekuo. Yeah. Na church nso in another way no. Say usua sociology church ekuo. Church association apart from say be a spiritual man ho no. Church ekuo. Enti bebenua church bebenua tikuo ne yate. Na e dey nyame din dey atoso. Ba nye the body of Christ nyame agi ebimo. What I say nyame agi bimo e say wo yi mo free sum adwumam aba ne han dey emu. Papa wondu be bia so aisa de na ede. Enu ti na obi kwa so na ebia wawo ya ngi semra bia ma na o say esale na wojai. Oh. Ye ko enu akodwan ne. I see. Oni wo say obaso nyame bi. Na nyame nkasa so fa ne nsanka no. Onu nyame na osom no. Asare ntu no koye. Asoda na efe. Sofo no ye nice. Asole no omo dress yi pa. Okwa mo betimi aboa no. Okwa so no menya kunu, menya yede. Menya connections. Ba nyame nkasa fa ne nsan ye de enka no. What I say? Ye ka so be Kristo no bi a nyame ohuma de etisa enipanim. Enye religion. Wow. But because religion baby a ye kodi panchan. Na nipa na wo nyame okosom nyampa nipa. But say ban Christianity ye say nyame watchu free wiase. Wiase edom, wiase akono. No yi Adam su afiri mu. No de ono ani su edai. Atena wo mu. Wow. The book can say me. O say afi minim o say henceforth I know no man after the flesh. Yeah. Yeah. What's that doing here? Enti asole bi ho nyina enya asole a fancy be ye Kristo asafo. Ye nipa asafo. Nipa ku oyate. Ena sabi obi akoje tumi sha ase na ye de epe ye ho. Ye peska ne ye pe ahonya. Enti no because asafo pa bibi say enso no towa. Nkono kwampo ofere mpo say oba bonten kwampo e dey. Ebe kasa. Ka ba ne say nko di so ni osum. Akoshe ne spiritual father bi nchen. Esre papa mama fum mafum na kono kwampo anya timakwa de ma ejanka no tene nchen na oye ne sa no na ejanka to nchen na oye ne se ya senye bo na obo no papa utie story ne so a o mama wu aso den ase yesi abei obi jan aso den ma yesi wati ato wawi aso den na mi aso den na mama no owu ye yeah eno so spiritual bibi wa kira na oh ono de ewiase nipa obi obetumi ewu nti mamle betumi ewu aso dem ho betumi so ewu ni fie but men ka se bia ono na bia se bia obi na ode papa na bi mama na bi ja mfa nya hwe bi betumi esi so ho na me kan no eduana ba ene be kire edua kro etie se ba bo kan nti eduana nkasa kasa no edua enye nyame dua ndi na wo so saa ema no ensohwe wo ho insohwe ho once awe Kristo ni nko a we asase nko asase no ye corrupt nko a de betimi ahwease dako bo ahwease no nko ya ahwease a eye intentional yeah ya ahwease a otu say we de eye ahwease a eye bonefo no na hyehyama me no corrupt say ohwease ohun so ma hwease but they pay ohun so ahwease ohun ye wajin hudi ene so why de tene so ho enti no onye obiam tun ka say onye nyame sofo nyame sofo papa sesi a eyi lady a ne dia babont obi so far the same eyi mu a ono no die mpie ye ha nti mpese mbisa say adenti na sofo no ebi mu omu di bone na no mo asan de ehu bi atonkwala no so oka meku oka medome me san no me no akola no finipem say meko catch obi a ebetimi ayeduma because aya na ehu no so
a so for ne kan wo kan medum ne na afi wo matena na aye kese sa ndome no enye no me no modome omo use spells enye no me because no me bi Bible say no me ani nyina so no enye adwuma wodi bone wo se me za be sa braba kan David enti omo use spells omo use ndro na omo de say microphone na brabo so omo use ndro ma me hu bi da so fo bi dan so ma na oni bobeti sebi o monima na fabo ne to ache so me can barely 2000 some pass agege sem kwampa be komo ene Ghana ha boy ne ka ya boy ne say obedome no so che say no edu no use so say boy na brabo ami adu we pay home my dem pabo sa ma itimi boy ne free ni sem enti sem pa bo anya yi dia na che say ode no ya ododo no be say ba nyankopon ma ne sa atumi no odo be say na mo so na de tie ni me hwe ne ye we ase say wo say baby a onu e bo ne nya say enko fe members here omunim pa say bia dia asmesi ye aye fake omunim pa so isunro church members omunim so omunim say so for now o isunro hey aso do benye ntino na waye din na one nam bebe nim bo ya ge ase kura nyon kwa first time apay nyon kwa ni podi kan apay sa ye no ende ebi e shase o mawe bi so na oye di ko papa mo ni scan wo hwe no say we dey otete no sanity dotile nkwande obenim ma yo apedi sa de ne de e di wo mo enso wanka ndo mo nim pass asemezi ye fake mo nim pass asemezi no use enso enka because bu ha make no oton no bone papa na bo mo tun no bone ko abrochira mo obesi dan ento de keka bu ha make o use no bone papa na bo na mo tun ajo obi kunu we finish ma no ono hwe no ento wanka ento mo nim tira make ko ze umu bi sa no a free sat bia no onko apo first sign say ade papa yi enye biblical biblical because okay first Timothy 3 na yenhwebo first Timothy yes verse 3 verse number 1 eba no me issue NIV version or say here is a trustworthy saying whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Opposed noble task. Now, the overseer is to be above reproach. I say is to be above reproach. Also, you will be a ban idea and go say dear. I say, young Fabi Crampo Ezusu. Yeah. Wow. Yeah. And then I did. A dear a fellow go say home. A dear fair it didn't say home. Or say they. And my and Fabi Crampo de Ezusu. But what I say? As man of God. As a man of God. Wow. As even an elder of a church. As a deacon. Deaconesses. Living above reproach. To the fan a dear when you go see a dear man, Yabo Ding, a dear nipa, a doubt to integrity. Or say, never. Wow. And imagine says, I am past Namuhum to mu. Not also Yamea. You go to such extent. So, because a man, I'm sure no. When I die, now could you say, I'm going to see. Introduce a nipa we no. Media make us a Yamin friend. On one abia, or ye, na sorry. And now, so soon ye Christo asafo. The first place Christo asafo. Any passer for no, and one can say yes. First of all, I want to mean your sada. Obey Sacramento no yen so he. You must offer Ghana and so be at more. Or little no, or more mukrako pa. Nipa money yes, hanum pacho. Wow. Oh yeah. Yeah. Emma, not just one shedder. One shedder. And so to me too. What I say? Two into one shedder. Honest, how to say, unya enuhu. Oh yeah, remorseful. As sounds who said there be, what fool yame. To so call yame, channel, say yame, bonny for free. But we moved the abandon. Omo, enye idea, or my family, or more there, or mono idea, or mudem. So there make us say, Obi omo yesu no, bonny any nature. But when yesu a bonny, a stranger at the mount. What I say? Once a while, wait me after I say. Ono crampo no, and you automatic self or she say, there be.
but a beer na bibia be what I say be a strange circumstances be na e be side dey abakoba me kai ko Nigeria say ko program na edru semeboda na adiasa tene twa say pe bi da ewo ba bi a boda ho no na ada for say bi hala ta ko bi mutumo de kakra sawo mutumo de Nigeria ebobe 7 o'clock anyumre na yo ho na boso bi say o patras me si me ko ha on po obepa boso ekronfo sa eno ma ba ji ntin wa me ka chiro enti no okay obuka nso ha de ebo anyumre 7 na me hwe na manfo bi ya say me wonche me bia hotel mpo wo ana wonche me bi mpa e bia asol bi wo we na na mo ha ba 8 9 ade esa asbe nso ya fara onfa ti no say me ko twa ntwa kire ma me bi so me ba me sister wo Nigeria na my friend of friend mpa ntwa mo me bi kakana me da me so ke minister bia so Nigeria ho program be ni so for me fara onfa at that moment no me twa ntwa bi ama me nyi be bia da sa Mama, are you sure? Are you your sister is here? So my sister is here. You are Mr. Bienia. Oh, very situation. As a we there. What the mention? Say do baby cry control. Say ne. Sister. Yeah. So into no ebini. But say bia ade de bia wo ye. Ana kuso so ya born once. E wa woni ba ho so say mayeyi mafum Emra David ekofa ne fence ne yire no no the for the time ebe chire no yeah oh happen now Bible say happen David onu no so this say unkonkon no satam no Nathan ebe ye unkonkon le ma David wow yeah wow by the unkonkon ti yemu wow and the balance and what happen oh my days massa ebe o yemi kwampo ukoye kwampo no na okoshen yeah na wo yewie kura nso a o ma ho nto beti to akwesi mra wanga sa we confess wow yes sana wo nyungungun ne adwuma Bible say he will convict acts of sin and this also who your Christian na so tiboni mu na so Holy Ghost entimi en convict wa na church there be Holy Ghost no mu asemo me nua ba wo hye ba bia me nkase bia sofo nko a na omo asa bia o madam kunu bi tete obi ye nneema bia ensem fata no de hu ato so se wo kaka wo beye wo so beye wo se ya mesrew enkawa no ntum na tumi bia nim bia ne to asofo na kobo na mane na free sa nneema nim sa te se papa se asofo no bebre ho aye kuo no matene mu enye nyame adwuma no mo ye se me kan so pia wọ́n sẹ́mbẹ̀bà mi kọ́ ọ̀pá ọ̀ papa ó sẹ́ Reverend Kumi akọ́lá náà fa no kete ẹ̀na wọ́n no nso wọ́n mma mpẹ́ni náà ṣe wẹ́ẹ́ di ayé sọ yẹ ká ẹ̀kyerẹ́ bí sáà no ọbẹ̀nya sunsunso bí ẹ̀fì akọ́lá ní maame náà wẹ́wu no hɔ ana. Well Bible nkyerɛ sɛ sama wotumi ɛwɔ nipa so akamami wa kasa dada wa kasa dada ntino on there mama no okon baby wo kon baby na nyame na ni bedi nyame ni bedi mbele sɛ wa mpemu anka ne mfonso na so anko nyame nkyɛn ne osuro ene fence akomapa ne akoma ebubua nyame mfa ne ho enkyɛ no because Bible say ejanka fo nyina eja ene nyankopon ene nyame nso ni wo janka fo so ta wusian janka nyame ani wo mo so pa te yo se bia okay oni moa na ye hwa de ewi ase no enye school nkono manipa ediye yeah yeah because enye mama gen nkono ko sa situation we mu yeah ma fo bre na so mpe school akọ na obi akọ bi uzu no na obi nakoda be hwemu no school be ko wi nso na adwuma kra wunya binya ewi ase hwi ni wasi kwa yeah hwi ni wasi kwa meje shebedi pa sometimes ya na ye kwan ma nyankopon bota o ma ya na ye ma ye ho ya na ye de ho ko situation mo wow o say mistake say bia ba no ne ma me ewu at that age no we school no nya boafo onya boafo abusa ho say at that immediate time no
what can I do? Everybody no meet me ayo. Because na we share was hard in him. But and then my father, we person me Kobe. Sir. Madam for tech. Madam for Legon. There be. Say Legon na wo contact na be kono. Nipo obo no say friends say opportunity no be tech da. Won say free nyame. Oh yeah, won say free nyame. Nyame nka say bebo wa, nyame nka say oyibo afọ abrel. Na aboafo no asanso abaye no ho abusive. Ana say obaye no bonsam. Nyame nyina de esa. Emra David who Jonathan was born no. Jonathan and David ango condition be say oh papa me boa mejo simple na mejo teku. Wow. Maka sanche no. Wow. And to divine helpers comes without strings. Divine helper be a condition be a condition make me sell that chin. Wow. Na take your pride from you. To because of brand me boa na pese me no ye say enye nyame na asoma no so me boa. Eye nipa to say eti wo pese oboa me aboa me. Mo enji bibia mfe. Debe is it. So na wo ni anu fast bia wo be ko bi nipa se no say there be ho no nye bia nyame pese obi. O shia papa na girl no be 16 years. Sold your dignity for material property. Papa, let's go back to Osof Mami. Who say yes here wale yenji ehun say be ma gini kru de wo say wo ban so gini kru harazu kru bebre. Sof Mami no wo hwe lady na wo say Sof Mami ehun several times. Say bia papa so ni mu kitchen. Ya na Sof Mami bibi. Mama ni mu say bia. Be Bible oh yeah wait mama na ye accomplice. Because me kwentua say dia na me hu ade me kom imagine me kom gidigidi me kom maka Jesus Christ mama ne me hu be papa say wo Pentecost asafo ma enti de bia most enyina so a be gina zeka me de ya de a yen hwe ne ye one thing about sexual relationship between a pastor they are very very disgusting. Never can know. As idea so as sanso ye nkwase because idea you pretty tear. Yeah. You preach against. Yeah. We encourage the church members to marry before having sexual affair. Yes, it's idea. What I say. And to imagine say and I was a gathering, a cool and a yati and what as you? Yes, papa my main has it, baby okay me the sex before marriage before sex. Yeah. So for being so against say Debbie was say oh can yes papa made you de na to say anke be ya anka yen ware ansa bibi wo hwa yaye na bia ware wie na wo bedum pem na bia be me ya de anaso oba no so problem a wo ho kwan say sa wale no utwetwam well unu kwan why unu kwan because wale apam one and wale so bio enye sex e ka ho bi bia na bibi and enye a month na ye wale papa you sure oh yeah me na me ka chiro they said they are say eno ntia na ye ko wale and then on say no we are not growing and maturing as Christians and the ama hunam no e de nim kan too much but as a matter of fact say with me say we are mature Christian. I'm not talking about maturity in terms of age, but maturity in terms of your understanding to the things of God and how rich you are in the things of God. Sebi we know you to a grandpa sebi o wadwin eni sa no manu bode eso. I think maybe a mawale a chenintia. Anyesa o. Anyesa. On say the whole thing one. The whole thing here about maturity no because here no say o wale pa na se bia wale ma wale no mu nyina mote nyame asepa se scrampo no enya de a ebeye focus problem amo the mu dwen here how to fulfill God's purpose for the two of you ka say o ma yo mbeta transe mi kunu ne menda mi e me time kra ne menda o se papa eton no so say e time kra because the ban say say purpose no enye sa enane e bani ade no you as a true Christians you botai or say you fulfill and e ja to ho and mo hunya na e di akire
So no one, as a Christian, but the first thing is to have affair with our wives. Yeah. Me ada. Yeah. Me as only as a coach. Me a question answer them. No. Yes, Simona. What I say, but God has brought us together for a purpose, to fulfill a divine mandate and a divine purpose. One of the reasons why God brought us together is to pray. Pray. Number 2 is to show the world. It is to show the world. Let me tell you one late preacher, the late Reverend Prince Derek Prince. Yeah. And I can say every marriage supposed to be a prophetic marriage. Every marriage, the Christian marriage supposed to be the Christian marriage supposed to be a prophetic marriage. The Christian marriage must portray Christ. Wow. It must portray the kingdom of God. Wow. It must portray how God is to the people. That is it. It's not about sex. This is what Wale Bema. Remember, Bible says in everything. In all things pray. You have not even had an encounter with God. Yes. Yes. On the chest, we are sending the full of sex. Sex. And that is the spirit at work now. Seduction spirit. And I go so. Now be social media, na may a be home. No, because look at how I say a man dress, have naked dress, and a normal to the church. Yes. But these were the things that the church used to preach against. What I say? Someone first night saw me preach it here. Once a message in I don't know. Who preach no baby? I saw them be empty. It should be empty. So, empty. I bet I can say there. You bet you don't let go. Now, Bonnie Cosso, na yedi gu nyame de and hufi. Ntumi say because him said before marriage is dangerous. Very dangerous. Yes, a bound. One thing here, but you didn't tell this only Pandana Bacoda. Now, was I say, or do, and your dog a last. A crubina come a bomb. But the kind party, a binu ho, and then a baby more alone. Yeah, Nippon on it and on no pass or no. Hey, because foundation, no. Yes. Foundation is a false foundation. It was founded on lust. It was founded on lies. It was founded on a whole lot of evil elements. Wow. Then the foundation I am going to share na wale e was suni bia. Nti enyina begu. Beku ema What I say, fear will be broken homes. Wow. So, on to na so that I say on to for na na mo wale a Bushan a copy oba be ma de ma. Satan do mo ye. Satan is mo fitu no copy ba no. O ma pe ba na wie krampo no. O mo sanso your man ka own investigations. Family no ho ni nipa no nyina ho. Asa bom paye. Say asime. Wow. Yeah, this was what our grandfathers used to do. Papa meba. Apostle Sansu evangelist baby a wo counselor the same the name na ma papa say won gye no won fa say because opie mu ha anu ye beba ma me ne papa beto aso but ma me twa me homra sese a Beda say oje bretwemi papa sof mama for no ye wadwuma was ye ya ma. Oh yeah, because sof mama a ministry altogether. Wife sanka the wife is a ministry. Debbie, I'm talking about say bias of mama ko kwan so no e bia kwan so ko no enye mass of mama e bias of mama hia stobi ana okoton ade a day work bi na adwuma wo ho e wo say yen no ye e fata yen. Oh yeah, sof mama
me gidi say so for adwuma no so for ma me pese no adwuma bia obetimi aye etumi aye na me gidi say bia na okọ bia okọ kwan so be ya bia akodi na sa o ba na Catherine get no the Catherine tina say so for first and second wife o so for ma me kwa Catherine wo ho you see na o say ho no so for no any self control and also nye discipline because yen hwese bia o ye tukwan kwa because adwuma e okoye de beboa fie onko trambo chire okọ na waba yes the Saturdays na sabi o ntimi ntwoma o yele ma so na sabi obi nso ameka bia na yele wo problem me no obi asa sabi ni fa ye fun a ntumi na kwesi mla obewo yeah and the 9 months be man better na kwesi 9 months sa so mo kura mpo ho omo sankrofo no kura ho yes entino so fun ni grounds bia o so ogina so the my skills the only excuse we don't man say yemwa no na ntumi overcome the sexual libido no to self control ewo so so when I hwe and one thing so about asofo sebi energy sex on pa na menim the intrabat papa say asofo no sam sisimu eyem dem so say what do comment be ba attention tv ne papa ka no fa comment papa say asofo no in fact manager ho papa yenko na menim but mafia hu say adwuma no nso no sa na adwuma no nso am say tie because adwuma no uko preachi uko tonwum uko tichi bawie no na say wa brankasa nti uhia body what I say ne body no asasiri wo so sa so enteni adwuma e wo say oyile ben wa ye but o hwe na nso de wi asono eni papa na so phone papa say ma okay wo de nsem ba o yire ben wa eye but some of Ghana pastors ni bi omo ha omo yire mo wo abrochire ni ade no enye ono de me encourage of bia just say something they dey enye bibi obi ye enye yes on de enye on de o wale so ye wo nchen me yiri say me le chade me kan asofo den kan ye no mo ye teacher for yeah Pentecost asofo some of the teacher seamstress for because juma on konko da ba bi upon 3 wa da bia wo nchen na juma betum pa juma ofie da bia wo hu yire ni ma no nso hu anim so hu na bebre no na one thing say asofo bebre no so emu sabio emu omire no they are from wo yire side na oh there been sound say se ko ba se bia no ba tena mu no a se be odo no ebe kama okay bebre no an fa bo ma omire no te man so do omo de kama omo oye sofo na nso fie no efie nkoye odi ni ira tem what I say bo bi anim bansa no bonso ba no so na gode because sebi sex ya di odo na ye sex ni enije da me kasa ade a wo ya re bia wo sere ye sex I am musre oh yeah on comment bra me sere ono ni ade a wo ya da bia wo so onije me hu so bia ko sex na omle nim da ese bi obi aye rape no man enye wuyam sa bo bie no ba bie no a ode ne yam ne yam ya ni je ise oba ni nyi a emfa so yesofo ode no be kamo e bi kra ne ye bi apeso ye wompam no esan se bibi woni mu nti won sanka on fiu de bia ototim sanity so Catherine de bi obebu ahure asi sanity so enti no se asofo de pese efi ko bebenu anso moire no na atomu sintudua oba no ema one ne de enna because e bia so juma no shas ne skeni ho na de bizuka so na unse me sofo we sofo a na akwale a no nchese bia mem pe bia nka sof juma no ho because made we dey also ufidi no we dey also man no so no ho ye fe we sof na so pe juma bi ka ho na ye ka juma na de bia fie enye de because of juma no enye kwan fa so generate sika wa anka mubewu fatia ento we sofo no no wape adwuma bi nso a eye betumi generate sika be ba botumi hwe efie adwuma no no a long term vision
nye business na ye amanfo na se bio ye dan omo omotumi adom ye so nu sa te bia nu sa level no am betumi ahwe se sofo me chew 10,000 me chew 5,000 na ndu sa level pe bibi ye kan work for yourself se bia fe be de because no ye tena se me kan se bio makom de na obebu won fa wachi ba won so no ma woni pa de enye to brenu aye omire no hono nti yan fa buom no de ma yere no ade bia omo enye se bia kom nchen a yenso no musumu be yenso ni be feel. Thank you for coming. Nyamisha so buy what hey Attention TV said hey we ni ebe cheni ka say ye wadzo ye abrabo masetrapa ye papa kusi wo hu wa cheche nsem se papa kwa mama hu say sa sex ya warifo ye wo ye wo so de anije kwiantwa me kwa matum hufo ai wo so to hufo wa obi di ubone pie na beka na wontimi ye wo hwe asofo nyame asofo edifo anyankopon atonsa framu se wogidi se wo ye adwuma no dia papa se wo ye bone na nyanuhu wanyanuhu dia na chese wani daniel ya na se nyame enfre papa wo final eyina fi enye well me final comment ne say say wo pese wo di sofo a ma nyame enfre o esun ope oh me wo design say me sofo and wo say nyame nso efre o okay ebi kondo adwuma no nyame frɛ mo enti o mu ni ho ahoden a ye de ye omutum de gina eno bi ano wada say ebi a de ba me so no be ba wo so a wanhwe ni ya wo bɛhwe ase enti me papa wi amache de o say yale ebo kokose chima ntututu ye no ebo abo akwakodo bi a bana nka yesi ye no dada so enti no me ye ni wo pachi eni afefe de wo asofodie mu unu ma bi a wo hya ase ye mu bi a hya ase ye hye shoe na ye di betan ye so mini so ansa ye shoe ba ko bi ase hye shoe ba ko what I say e ka me friend me shoe ye brown low first brown bi a me hye na me sa da ye ne black sa o eyi yes your friend buffalo no brown na me ye ne black o ye editing also me share ne be 5 years what na ka ho me ka kire wow me coach ba ko pe ampa me share so many years. These are the men of ko jina so de nipa be 3 fama mama bi asofo me ba so ba obi ani ho na da wonu kunya na preachers bra o ye member betrance fama ge ya wow na ne fio mama so da nche me preach ene se be nipa be 20 ne ko ba me nkwa me preach je nkonya wow enti we unim mashase ne bia ne nyame ade be nyame acha me ka bi ma cha me film de wo ka so of leaders ka o mo sika ni mu sa bebe no ehwe ye na omode kokodi sofo da bi enti mesrew se nyame mfrewa bompaye na won frɛ ye because wan hwe ni oni begu ase so ena uyo akola so na to bi nchen na se nipa no pese o make advances sexual advances na hwe sa kana help no de boa wo no na men ton woni munyam sa woni ano because university of Jordan be ko wan fanko isi akwa sanso nya spiritual boga by so be ware no papa ma na sanity so enti no nyame nim de enti a fi obi anu wa do na Nyankopɔn nim ma menye mistakes yet ya ne o mistakes e bia o papa na o se bia o ma me wu ntem da bi me kura so mo san kunu kura mpo no nyame use sa ekunu e de ama wono wo si ye sa yem fa range Nyankopɔn mo sa men range ni pem sa enipa the most of the time omo be victim omo san mo we nyina na omo a mo do mura kwahye ni pem o do race Nyankopɔn men fa won se bia se bio o da bonten ana wan ko school da nyame ka se obeye ye mame obeye o de she kura se ton ba bi wa pie edo abekroma won so wa be nipa entime to mu nyina afo thank you e ma ye nton ye ni monyam enya jiro Nyankopɔn mu se nyame ni nipa nipa nyame ne page nipa efi atachem ede ni kosi ba bia ekono sa
nti so do question pa say papa yi do akemanya be ha dwon hwani anam da chi me nko school ebe ha emwa madam ase papa obi hwe wa kira kwan ne ba bia o sha ehifani well me wo SCC okay brofa to do aso pay apostle kusi kaswa SCC yes brofa tree and Ablekman so ye wo lebu lebu Vito Junction do aso hwe apostle kusi and I say Kids and Queens school run na we ba solo ho fa na ye wo papa ye school vura nti o hwe mo Ablekman potemu dia mesro hwehwe Kings and Queens International Christian Academy Christian Academy na fa wo ba no eko ho wo mo kira de yi papa eti so nua Francis pepe ho niema de yi pa ko hwe ho na niema akoso me ka se papa betra se a ye benya anu ye kwentu a wo hwe ma ho ofe ye natural beauty na da me de makeup beto so no me ye se anwam no nti na awon fe na